Talofa fongomoa ia whaatalo whaatfo li tapo inga le tinu, ili nei fo i tūlau le uli, ia wa fo i tala mō, li nei vanga leso. O lau nofu tapo ai mai, ai momoatu i tala tumua, o le whaatula ngano tamaiti mazitiva, o ta ofi ma taula inga le malo, o misi. Whaatuina le ofiso le malo fiti Jerusalema, ma tuua ia e Palestina, o stau whaososo. Ta longa e whaau au lava ona fusi e tause paka, e uina o tause whaau i tua, Daniel Tipoa, o no se mai. E whaamai at whalau te leino nei tala mōna nei aso. E le isa swinga tele o iai le pasene o tamaiti whiola mātua New Zealand. Mane malo, wala tau misia uma. Ia ana taula inga sa tulia mo tamaiti ola mātua e pēna whaeloa i whoi numero fau. O whoi numero le matanga luenga o whoi numero wha mo wina New Zealand, statistics New Zealand. Sa whaamatuina le aso na nafi. Sa whaeloa o tamaiti whainga tāle o langa o whiolai. I le maua vaenga maramia. O si tia ma se lau fast food fa afe se lau ta iai ile lu se lau a lu afe ma le lu tolu ile se lau lima se ma le ono afe ma le ono se lau ile lu afe ma le lu fa o le numero te mai te whiore ai ngai maolo lana te pe mau o si tia foi ta fa maoni a ere matanga ruenga o misia na malo i ana taula inga ana fuafuanga au tu tolu ta fa ata o toina mo le lifi e se ino te mai ti mai le ola maa tiva ia fa mau maunga sku tolu te ma le fa pastene ai pole to tasi mai to fito to maiti e feola mai fainga tao le mau o me te tau na yai material hardship e yai le mau o masini fa mafan fa fale mi sia le va yo fo mai ma le ai ni fo ala au tau fo mata so malia me fo ala au paitsua te luai ala tu te lenga fa teina i tau e rusful tolu te smariva pasene o tomati maori ma le rusful valu te smari fitu pasene o tomati pasifika e feola au no ma mau o ni vaenga se fululua testi ma le fitu pasene o tamaiti ne nofo i ainga, e ilo loane ma le 5% o tupe maua e wha soa soina, ai le i te tōngia i te tōngia fale. Tamaiti maori, se fululima testi ma le lu pasene, ai se fulufaa testi ma le valu pasene, o tamaiti pasifika i ne nofo i ne ainga. Se fulufitu testi ma le fitu pasene o tamaiti ne nofo i ainga, e ilo loane ma le 5% o tupe maua e wha soa soina, ai ua maea o na te tōngi i fale. Se fulu iwa te si mali toru pasene o tomaiti maori, se fulu fitu te si mali pā pasene mo tomaiti pasifika. O le whātula ngana sa o tomaiti ola mātiva i le vāra sputasi te si mali fitu, mali se fulu mali toru te si mali fitu pasene. E beona whaelo ai le suisi ni o wha maumongo i tutau tope a ainga, Ryan and Sutcliffe. E se fulu iwa afe, mai le lata i le 2 miliona o ainga, ta pistini aina. O wala to toe mana tunatu le whaipure mo moale Greens whaanana e Feso College. Tasi le tausanga taro na mariu sa sauninga so tupe. Mo so sani o kilani le tausanga o mabae. Sa palasia whaanana a waistau tulinga so tupe langalango ai tangata Pasifiko le roto i fale. E beona sila fia telea i le o foina o lana lango mo tangata e vai. Ma le te i fono fo i o le fono whaatonu le roto i fale o tara. O whaanana sa mana tuaina i lona sauninga i le tausanga tuluai, o se tangata e tumu i le lofa mo tangata Samoa, ma tangata o Okilani Sauken. O merena whangai ava sa manu malo i le tau tulinga sua tupe, i le tausanga tuluai, e sa ia whaari ai a Grace Tinatali fia vai o le leitoni sila Pasifika. O se tae ao sa awina tua i a teia se matua e whaanoa noanga. O le whaanoa noanga o whangai ava, o le lefa i loa ina o le telo le ao ngā o whanana i a teia, o se tangata whaatontonu mas ni wo, i le lātana noanga muri i le telefoni. Ma ia tā uai, e nā tele ato o tōna whaavasenga i lona mafo fau, le mea sa tupu mai ono le vave telo o le tupu whaafose. O le manu mā lo ina ua mua o se whaalongona mā taina i le atuonga, tuope. Ai o le taunu atu o le au poe ata ma o whaili poti le taimi. Sa la ngona tele ai lona whaanoa noa, e winga i le wharitua o whaanana, manana whanau. O le tamata i usufono mo manukau i a lotu fuli, na whaatonuina e whaanana. Na ia whaatawa i nai mana tina tunga sa la whaasoina mai, i a onga maulunga ma le universite sa la awa o whaatiai. Na e tā uai o le memoni, e le ise peo whaanana. Whaanana sa langolango tele whaapoto putonga tangata e patino rei vaiango tangata whawhapine. E bona maita uai e seu ta whiri Dr. Patrick Thompson. Se tangata su e whaapitoa sinia i le universite o Okilani. Ta e tā uai, sa pisotoani a whanana i le loloto ai o lona malama, i le vaengo tangata Kei Pasifika o lo ia langoloina,
ma o se tangata sa avem whaate te inga e ato o toa lelelei, e tala noi nai fe vai vai inga to voi nei. O le atu tusi wha manatu po le memorial mural, mo whaana na e yet tununga, ku toi titi lava a mai ona tusia, i se sauninga e wha manui ai, leo whaata oto e whaia i le asto fua. Ua polo Mr. Whaatono le whale maliu ale ti pene funeral, e tala no ina whainga whaasori tula fono sa lulu ina ai le pisnisi, e peona sa lau loa tele ai lunga o le televisa i le porokalame ua ilo ai, o le the Castikias, o le mafine e tāpina ina maliu o le whale maliu i a Fiona Buckledge, sa tua ia, e le tōle o tino maari liu o tangata i tono tanga pepa i ila mo la pisi, na i loa te tono o pusa maliu sa te tongina, e o lato o ainga whaabau. Sa tāpa ina fo i nei ainga te tongia i a test mo le COVID sumariva, e whaia i nei tino maari liu, e ulawa i le tau e tangata to mai whaapitoa i le Herald, e le aini me whaapea e whaia. Paalia le whaatono le whale maliu i a Francis Tipene, i lunga o le video le asararafi, e i aini mata upoe o mai le te minei e le talanoina, ma ua i loa o lo i a whaalongo uma i o lo fia whaalongo uma i e tangata, ma i a tā uai o le aia fōrasia uma ni nā iaso rumana i mai, i se la whaatala tanranga ma le tama tai Tustala, ia Miriama Kamo. Wa whaariere tama tai minister pui puinga whaaftwhitani sila Julius Collins. O le vai au wātau e tōru re malo saina i ngā te whare o ngā stami Australia, o se tau whangu le mo tangata New Zealand. Mai e tā uai ele o toe mawhaia e tangata o na whaalong lango i te whaalong ono re sanga le mūtulu ai. O New Zealand mamau eseron tātianga mai atunu umo le rangi. O manatu whaariere tama tai minister ina ua maea. O na whailo ina tulu i nei, ele i maua e New Zealand se whaalinga mai a saina, o le a awina mai o na tau tolu i le vasa tāste mane. O pui puinga o whita New Zealand ma Australia o mate i tuina mare te toa. Ia whaatinonga nei tau e tolu a saina o le Hang Yang, le Sun Yi, ma le Wei Shang Hu, e peona taunu mai le vasa tāste mane e uno ma se whaalinga. Whaaria Collins e por kalame morning report, o ia tau e iai li se lau tous furu kilomita, i se lau limas furu kilomita le mamaori ngā te whalu sini. Ma o muni ka ia, i tū la fono whawa malo. Ma ia tā uai, o ni wā pito winga esene, ua wa aia le nei mamao ngā sami sauke. Wa ia runta tununga o le malo seine te tau na awina mai, te whaamtalanga mo whai ngā malo ni sila ma Australia, e whaai lo ai le iai i le nei tūlangi o nei wha. Whaaria Collins, o se ngā yoinga le masaniai, a e ui lava ina sa tutria, ai sa musu e whaai ngoina, o se whaai loa le saina, o lona power. O le forflanga le paremi o fitis de veni rampuka le vasonei, o le talaina o lona ofisa Jerusalema, o whaai ngoina o se ngā yoinga tau whaasoso e Palestina. I le asolua sa whaai loa il malo fiti, o whaier whaai ngare kāpenete e whaatula na ofisa konsula Jerusalema. E peona a vema o ngā tonu ar whaitau se fulu tau sanga fitena inga i le vau Israel ma Palestina. O le vai tau sanga ea FEB sa lau fits fulu sa whaava esto tanga whaava malo i le vau fiti ma Israel. E peona iei whai ngā paanga taua a tau i pui puinga o whaafita, toanga, ma suinga o le tau. I lunga ni tula o le Facebook i le sululu. Sa whaali ai rampuka. Ta ia mose telefoni mai lana wō, le pāre mia fo yo Israelu Benjamin Netanyahu. E whae loma ielo na hanganga whaafitai mo le whae unga fiti. E te tala na ofisa i Jerusalema. Ta wai sa maua fo i le awa noe ofo ina iai, ana wha mawhana sananga o na ospa inga le Hamas. I le te fitu o ke topo ni rafa mare rufutolu. Le sa whano iso i fuotanga te Israelu e ni ang sala. Ai o le matanga ronga matau po le mai whafo Palestina wala tu whae tio ina le whae unga rampoka. Ma tāpā ele whai ngā malo fiti, e tue vave whaasolo muli le whai unga tau whaasoso. Ia se te more ruafi mare rufu whao fiti, ia leisi o tunua o atunua fitu le Pasifika, tāpā lota te ele unga whono malo whatasi, mo le whaamutalia leo le no whoia Israelu o Palestina. Ai o le temine mai Israelu o polo misi le pārimia o Israelu ia Benjamin Netanyahu, e tue tau i masui le kulupu whatupu whaalavlave e hale Hamas, i le mai ai ona lātou whaasalo toina i le tūlanga e peona tā uai, o tino maari liu e tō whao tanga te Israelu sa awewha Marsia. O nei tino maari liu e au fiai mari tamai titi pepe, i a Kafir, Bibas, malona uso e whātou sanga i a Ariel, tamai ti pito sili atu ona laiti sa awewha Marsia i lo spainga, i le so fito o ke topa dua a whemare rufu tolu.
e whaia pusa mali liu la niuli sa tu li matu e lea vai ngā pita whatu whaalove i se awala whaasala la wina whala o i tele le sa whaatontonu man whaetete i le whaitau se fulu ma se fulu o fita le Hamas whaau pengaina ma tangata te lau tele o Palestina sa tau awhiai mo le matamataina ta whai tio i naere o se silio ai ana tau o tangata malo o whaatasi Volker Turk ia lea tu li matu o pusa mariu i le awala i le whalia o le whaasoloina o tino maali liwa a mata tangata o se whainga ino ma le ino sia to e sa wā pa ua sasa tonu ai i fōringo tū la whanu whawa malo o tangata Israelu sa lau tutu i au tafo le la tele le kimu lata le tua oi magaza e whaai loa le whaalolo a o pasi ati a solo ta avale o iei nei pusa maali liu o nisio whaai tionga ma vasili wa ngia pe wha pe fea i tino maali liu o pepe le eni anga sala sa ave wha malo sia o na wha fisu iai ma tangata soli tū la whanu Palestina o lokaine whare pui Israelu i lalo le malienga o le vaoia taua. Ta alonga the show goes on. O le champini lo langi de panga mafa ya Daniel Dupois wali po TNA. O toi whaui mai tua ma le la fusu anga malupe sori ai lauri Joseph Parker li tai o le Star Rehab Saudi Arabia. E pe ona li po ti ai. Ina ua mai. Dupois lusu fitau sanga o lo ia umir champini la IBF. Sa whaia isi a kia fō mai ma misi ai le whelo inga malau tu stala pe ona sta fōpoina. Ma whai ai le whai unga toi whaui mai tua ma le fōsuanga. E o mai le te mirei ali whaara lau teleina le tūlanga o na o la maroloina. E ma le mai ua whi ai. Ai e whau o la ma le fōsuanga. A whaari ai e paka a whai ua mai a te poa. E nati tālo sia o le avave molo na malosi. Ai o sāu niunu lava mola na fōsuanga i le sāte meni sila. O paka o le a fusu nei le tama mai Kongo, Martin Agole. Whaania le li wha lau teleina whai pelenga Spencer Brown. E le o popole e a paka po ai e fusu iai. O le alawa le mea iai, o le ai ai fo i ma paka. O sauni e fusu, o se tu ai ngō tangata, e fusu i soo, se tasu. Ia tala na ne yaso. Iai pele file mua i tangtauma, anga le leisi, se iauria la so fua, manuia,